Good morning, Sissy. Good morning, good morning. Good morning. Sissy Nika Explore, good morning. Thank you so much guys sa 4 million people in the house. Saka sa 5 thumbs up. Joyce Kitchen and Pastries, good morning. Good morning, madam. Salamat sa patamsak mo. At kay Sir Jake Brickerek, salamat. Thank you so much, Jake. Thanks for coming. Salamat po sa pagpunta sa premiere ko, Mama Norm. Sabi ni Madam Joyce Kitchen and Pastries. You're welcome. 12th floor lang, Madam. Mababa pa ito. Nasa 12th floor lang ako. Ay, nasa ano to. Hanggang 48th floor. Itong building ko, Madam. 12th floor lang ako. Kaya mababa pa. Guys, payakap, sabi ni Nika Explore. Ayan, nagbaba ng bahay si Nika Explore. Thank you so much. 2 million people in the house. At saka sa 5 thumbs up. Thanks so much.
Monica Channel, tamsak na din ito. Salamat Sisi. Salamat sa mga patamsak. Thanks so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 6 tamsak. Thanks so much po. Good morning, good morning. Kumusta po ang magdamag na pagtulog, Sisi? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Akong aga kong nagising. Hindi ako makatulog. Hey, Dan Channel. Thank you so much sa patusok. Dan Channel. Thank you so much. 4 million people in the house. Salamat. Jake Bregaric, shower lang hikay sabi ni Jake Bregaric. Salamat Jake. Salamat sa pagpunta Sir Jake. Alicia Sword, hello Mama Norms. Tamsak Dan, sabi ni Madam Alicia Sword. Salamat Madam, good evening. Thank you so much sa patamsak mo. Nobel Bilyasiran, tamsak Mama Norms, Jen Bells TV here. Thanks so much Jen Bells. Salamat sa patamsak mo. Thanks for coming. Salamat. Kumusta na? Ang ginaw. Kumusta na Jen Bills? Madam Alicia Sword, salamat. Thanks so much. Sana makapunta ako sa premiere mo sa October 1, Madam Alicia Sword. Alicia Sword sa October 1 at 5:30 a.m. Thank you so much sa mga patamsak nyo guys. Saka sa 3 million people in the house. Salamat.
Thank you guys sa 3 million people in the house at saka salamat. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you so much guys. Good morning. Good evening. Kung ano mga oras dyan sa inyo. Good morning, good evening, good afternoon. Thank you so much. Madam Alicia Sword, wiki lang ako Mama Norms. Kadarating ko lang bahay. Sige lang madam. Mama Norms, thank you sa patamsak Mama Norms. Okay lang madam, sana makapunta ako sa premiere mo kasi ang aga. Guys, patamsak naman sa aking premiere guys. Paiwan lang ng bakas para balikan ko kayo agad guys. Sabi ni Madam Alicia Sword. Ayan guys, may premiere si Madam Alicia Sword sa October 1, 5:30 AM. Patamsak naman guys, andyan, binaba niya yung kanyang bahay sa kanyang premiere sa October 1, 5:30 AM. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni Madam Alicia Sword sa October 1, 5:30 AM. Salamat guys. Thank you so much sa mga DVD mo. Thank you so much sa mga patamsak nyo. 9 thumbs up. Salamat guys. Thank you so much sa 2 million people in the house.
so much guys sa 2 million people in the house. Salamat, salamat. Salamat guys. Thank you so much.
Thanks so much guys sa 2 million people in the house. Saka sa 9 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you so much.
Monica Channel is still there. Thanks so much, Sissy. Salamat sa pagbantay. Inaantok pa si host. Thank you so much. Salamat guys sa dalawang matang andyan at saka sa 9 tamsak. Salamat. Salamat sa mga patamsak. Saka sa dalawang matang andyan. Salamat.
Joe Uncover. Thanks so much. Bakit naka-hide? Salamat sa 3 milyong andyan at saka sa 10 thumbs up. Salamat.